le maqhubua le moya o dumetse hore ke be teng ke be lapeng la hao. Dumela ntate, dumela hle wena hloho ya lelapa, a dumela mme, dumela ngwanaka. Kgotso, ha re tsamaye le wena, ha re tsamaye le wena. Lebala tse ngata o di lebale, lebala tse o kgathatsang, lebale tse fetileng o di lebale bo. We mo phahame o seng hona, we me o seng hona o phahame a o fetsohle. Phahame o seng hona o phahame, morena o fetsohle. Ho wena ya hlokahalletsweng, bophelo ke ntwa. Ho yaneng a boloka maobane o boloka ka pelo e bohloko, o boloka ka leqeba le kekeng la fola, o boloka ka leqeba le ntseng le dutla madi le hona jwale, hore ngwana hao shwele lefu le bohloko a shwa ka sehloho. Ho lokile, o molokile, o bone mo le sapo la hae le leng teng. Ho na le mong eo le kajeno ha tsebe hore na ngwana hae ho etsahetseng ka yena, molekane wa hae ho etsahetseng ka yena, ngwanabo ho etsahetseng ka yena. Ke dieteng tsa hao, bohloko bo utlwang bo, ke a bo utlwa ebile ke bo bona le sefahlehong sa hao. Ke a o kopa, ke a o kopa, Modimo o fe matshediso a matla. E re pele ke nka lenaneo lena ke a kae kapa kae ka lona, ke tle ke late moruti Lefumaine, hoba ke a tseba hore ka nako ena o santsa eme meemo. A ke o atametse pela lehodimo, wena ya utlwileng bohloko bona, wena ya o tseneng ena ya lefu e hlabileng, ya ba ya hlaba, ya ba ya hlaba, ya ba ya hlaba mono sa nahana hore tla fihla teng. Ya ra e fihla mo tseneng ena, ya yema ya hana le ho suta. Ho ya tla boloka kajeno, ho so lokile ngwana mmehle, ho so lokile. Modimo teng, ke nke momamedi a kulelwang le yena re mmehe mona. Ho bohloko ho kulelwa, ho bohloko le ho kula, ho kula fela ha o kula ho bohloko. O tlo fole, ke tla lata Mofokeng e motle hore o sengwana ka ngolle lehodimo kapa letsetse lehodimo, a o kopele ho ya ka letseng maru, a o kopele ho monga lehodimo. Wena ya leng bohlokong bona, wena ye o tseneng ena e hlabileng ya fihla mono o sa hopolo re tla fihla teng. Ke tla mo kopa o se mona, ke bele ke mo kope hape hore a fe motswadi thapelo, a mo rapelle motswadi ya nang le ngwana ya sokodisang, motswadi ya sa phomoleng ke ngwana hae, motswadi ya reng ha ke tsebe hore ngwanenwa o nkutlwang. Ke tlo kopa ntate moruti Maine hore re rapelle o se mona.
Ntate Maine Mofokeng e motle dumela o seng hona. Ke a o leboha moruti wa ka hle. Ha ke re kena mo mamedi e motle. Re kena lapeng la hae ka thapelo o seng hona. Jwalo ka re tlang ka leeto mmoho le wena. O fihla metsotsong e 30 ka morao hora ya 10. Re ke re ngolle lehodimo re letsetse lehodimo mohala. Lehodimo le tshware mohala wa rona. Mofokeng. Uno so ile wa bapula madibo. Oh ntate. Ha o re bophelo ke wena fela. Ha o ibina kile ka yutlwa. Oh Ha re le hoja batho ba bang ba sa tsebe. Maine. Ka re ke sama mese ya ba o sorry. Ke utlwa lerato. Ka hara dintho tsohle. Wa re le ha maemo a le tjena. Rato la hae le dula le tjhesa ka mehla. Wa re ke utlwa lerato ke tadima madi ke bona le sehlabelo. Hey. Se nkisetsang kgotso. Amen. Ntate Motau ntumelle ke di kopanye di le pedi ha re ya thapelong. Mofokeng. Hore ha o ka wa tseba hore bophelo ke eng. Ntate. Jwale o so khutla jwale o fumantshwa sehlabelo se o tlisetsang kgotso. Ntate Motau mo itse re ke re rapelle ba hlokahalletsweng. Hallelujah. Re rapelle ba wileng ka diphatla. Ntate Motau ha ho monate. Amen. Ho arohana le motho o mo ratang. Amen. Ha bonolo ba banjalo ka ha o supile lefu le ba hluthileng ke le bohloko. Ntate. Ho ba tebello ene le ya hore mohlomo Ntate Motau motho ena o tla phela nako e itseng. O tsebe re ntse re atamela lefu. Letsatsi le leng ke utlwa Bebele bua mantswe ana re dipakeng tsa rona le lefu. Ke kgato fela. Bolela Ntate Motau ke kgato e le nngwe ka nqena kapa ka nqena ke re leetong la bophelo. Amen. Re ntse re le haufi le lefu. Ntate Motau re tlo rapela o itse re rapelle ba kulang. Ha o monate o kula kapa o kulelwa. Amen. Ha o monate Ntate Motau hore e be sa letsatsi le tjhaba le le dikelang o ntso dumaela. Ho na le modimo eo ke mo tsebang. Hallelujah. Ho setse moruti wa ka. Yes. Amen. Amen. Memori ke o lo roba loko fela ha sa tshore tla tshwanela le fella bile ditheko tsa menyu tsa tuwena di taola pokotho yaka plus DJ pheta dipina di le ding e sa qete fela he a ilo ya ka e betere hampe ho ena le ho betere re kopa tshwarelo hanyane fela mo mamedi. Chicken chili cheese small meal ka 29.90 fela equals a be re je re tsetsa monate wa rona mo ke dulang teng.
sebedisa 29.90 nyana ho chicken chili cheese small meal ya McDonald's mo iphumanela haholwanyane bosong bo o ntshitseng ka bona ka Nazo Meals. Quick Maths for the smart spender. Bolo ya dikolo Afrika Borwa e tla boela e khutla ka di-9 le di-10 tsa Phato 2024 mane Star Rock Park Wits University bakeng sa SA Schools National Championship tse tla qala ka 9 hoseng matsatsing ao. Dihlopha tsa mantlha tsa banana le bashanyana tsa under 15 di tla emela dikolo tsa tsona diprofenseng ka ho fapana ka ho lwanela ho kena sehlopheng sa naha sa under 15 sa dikolo. Tlohole le lapa le ditulo ho tlo tshehetsa sehlopha sa under 15 sa province ya hao. Ha o se Gauteng o ka boha dipapadi tsena ho SABC Sport ho DTT le ho SABC Plus bakeng sa Sidiso wa ke o bona Thandiso Sibanda le Ponesa Motaunga ke le shebi dikotsi se fetwe ke pale e sa feleng ke le shebile mo wena dikotsi matla borene mona Afrika Borwa re ke bone ke mo Olga Moatlhodi Royal D le mo tse 30 tsa tokoloho season 1 le season 2 ke o bona hore ho qadile kae Masilo Philemon Mofokeng asia basadi ba babedi Blackish Musikidi Malifu Matanki ho phahamiswa e mong wa bara ba hae sehla sa pele le sa bobedi sa mobango manta ha o fitela Matha Mofokeng Mampedi Alina SABC 2 Momamedi o tlo rinele matso metseng hle e la ba motšhini ona a o sa batla ho bua le nna ho hanga me kana kweo ke kana kweo ntate Moruti Maine a neng a re fa thapelo e matla e re tsamaisang leetong lena Moruti Maine hona mono jwalo ka o kena thapelong ena o seng hona le a dutse mane ya lanka mosebetsi hore ha ke tsebe rona o sane ke tla loka ba itse ke tle ba batla mpona ba batla ho bua le nna hona le a reng nna jwale ke dula hae ha ke sa batla ho ikgathatsa a ko mokenye ka hara molaetsa ona o romellang le hodimo ha ke le ka hara motse wa Botshabelo ke ile ka kopana le mme mong a re ho nna Motaung wena le Moruti Maine re le buletse registera le hodimo a re mpa registera ya lona le hodimo ke registera e re ngotseng ka mangole a rona a re mangole a rona ko ona a romelletseng registera yena le hodimong le hodimodimo sonta se seng le se seng ha re bua ka lona ha re bui ka molomo re bua ka mangole ke ne ko kopa ntate wa ka hore jwale ka o tla khumama o re fa thapelo le enwa ya sa sebetseng lienwa ya senga a re tshepo e fedile o tlo mo kenya molaetseng ona Mofokeng ntate Motaung a re rapela Mofokeng oh yeah ha Maine yeah iba lentsula modimo le re dintho di etsetswa ba dumela ntate ka lebitso la Morena Jesu modimo wa ka o ntso le setshabelo sa rona o karabo ya rona modimo wa rona diputsong tse ngata tsa bophelo re a tseba wena o karabo ya rona ntate o seng ha ka jeno lena ke ena momamedi ya hlokahalletsweng ke ena momamedi ya kulang
modimo wa ka o specialist se ka odimo o di specialist o ngaka e kgolo fodisa malwetse kaofela re mo beha diatleng tsa hao mo hlokomele ntate ke yona motswadi ye ngwana a mo opisang hloko ako bue modimo wa ka le ngwana ena o seng hona Hallelujah. ako tshele boikwahlayo ka hare ho yena a kgutlele ho batswadi ba hae ka pelo e bontshang hore ka nnete o swabetse diketso tsa hao ya hle ntate o ska ba wa mosia fela empa jolo o mo hlome tseleng e ntjha tseleng eo a tlang ho beha ditholwana tse nepahetseng Hallelujah. ntate ke yona momamedi wa tshebeletso ya lesedi ya reng o hloka mosebetsi Man. reng ke kgale a etsa dikopo di khutla ka karabo e le nngwe ntate ke a rapela ka lebitso la morena Jesu Amen. lahla o keke wa re tlohella ntate re se re tshepile wena o karabo ya rona mme re a dumela hore tseo re di etseng o di entse mme re a leboha hore o modimo ya utlwang o modimo a arabang re rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen. Ladies and gentlemen, help me to put your hands. Oh yeah. Hallelujah. Yes. Yes. Yes.
Hallelujah. Bophelo. Bophelo ke wena fela. Empa batho ha ba tsebe. Metsotso e 30 ka morao hora ya borobong ebile ke na ya o ya 29. Hantle fela pele ho hora le 10. Bophelo bo monate hle. Le ha bo le thata o sna motho ya ileng a re ho rona ho tla ba bonolo bophelong. Empa o monate o khona ho ikemela. O monate o khona ho itwanela. O monate ha o khona ho tseba hore o ya kae bophelong. Ha o khona ho tseba hore na wena bophelong bona o ya kae. Ho monate hape la o hopola hore ka tsatsi le leng o tla feta lefatsheng lena. Hore ka tsatsi le leng o tla feta lefatsheng lena. Bo botle hape bophelo bona. Ha o dumela hore o tlameha o jara boikarabelo. Bo botle bophelo. Bo ba monate. Ha o tseba hore o tlamehile o jare boikarabelo. Ntengwe hape bophelong e ke ratang ka bophelo. Wena Richmond Sokotia. Le wena Motshidisi. Mo le wena Nosibonela Nono. Ntho e ke ratang ka bophelo. Jolo ka mongodi e mong a kile a bua le nna ha ke bala buka ya hae. A re bophelong ho na le mekga e mmedi ya batho. Ho na le ba ithutang, ho na le ba sa ithuting. A re bophelong ho na le batho ba ithutang. A ithute leetong leo a leng ho lona. Ho na le ya sa ithuting leetong leo a le tsamayang. Mongodi ena o tsho jwalo. O re bophelo bo na le or fela tse pedi fela. O re lena le batho ba ithutang. A re bophelo bo na le batho ba ithutang. Hape bo na le batho ba sa ithuting. Le hore ka jeno hanyane fela ke tshware nonyana tsena. Masiba tsona sotwa dintle me batho ba bang ke hona ba qalang ho di bona hona jwale ka baka la maemo ana a le hodimo. Hobane jwale le hlwalena mane le a qibidia. Jwale khona batho ba mbaelellwang hore he banna ka hara le hlwalena hono phela ebile ho phela dinonyana tsentle hakana tsentle wow. Taka dinyane mme ke kopa nthekela textbook Iyo kolo ke ha ba tlo starta hape. Nako tse ding o tshwanetse o thusa batho bao o ba ratang. Empa wena o thuswa ke mang? Fumana sekoloto bakeng sa dintho tseo o di lebelletseng le tseo sa di lebellang. Ka ho etsa kopo ya FNB Aspire Credit Card, ha o kgola 5,000 ranta kapa ho feta ka kgwedi. Ka melemo ya personalized interest rate, o fumana meputso, ditheolelo le tshireletso kgahlano le dikoloto. Tsena tsohle ka 55 ranta ka kgwedi. O fuwa sekoloto ka mora ho sekasekwa. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa semolao wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo, NCRCP 20. Hona le dipehelo. Ebe o na le tsitsipano ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo,
Sehlwekisi se matla sa madi, se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshehetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem Clicks le di-chemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power. Soulful Sound e kgutlile e tuka malakabe e utlisetsa Woman to Woman ka di 11 tsa October 2024. Lira Zonke, Kelly Khumalo, Male, Lamizi, DJ Zinhle, tsena tsohle di etsahala Old Grays. General ticket ke 350, Golden Circle ke 475. Di ticket di fumaneha CompuTicket. Ria fa Iba e mong wa dimilionea tse 10 ka Spar. Reka sesebediswa sefe kapa sefe o tsena tse nkang karolo mme o swipe karete ya hao ya di-rewards o ipe monyetleng wa ho hama. Tlhodisano e fela ka la 6 October. Fumana 6-pack ya di-1 litre tsa Spar Low Life full cream low fat kapa fat-free milk ka R89.99 fela. Kapa 1 kg Kellogg's Cornflakes ka R64.99 fela. O boloka R15 ka di-rewards. Ditheko tsena di qala ka la 23 July ho fihlela ka la 6 August. Ho na le dipehelo. Mothemo wena ratola le Sedi FM bari nonyana ina haya metsing eka ya iputsa ka mona ka metsing e khara metsi bare haetse jwalo etona ile sio pela yona. Ena itsiadi emela ena etona ebe hona mono jolo ka lehlwa le patile nonyana ina mane mo na le metsi ebe khara metsi yana le ene etona ile teng. Ntengwe hape le nga bua ka yona ara ai behele ene tuna ilisiyo etuna ebati ngimpa pele he mamela o re mothinwa o re pili ebehela ena etuna ikama tsiba tsanonyanene tsiadi kamolo kame jwalo ka molo iketlile iqala mulale muna tleliona jwalo hai fihla mona pion tsena tsa inetsi a ditlaka khutlela hape mane mulaleng e thewele go fihlela yena itsihadi ibile behela ibe idula le yona dula haufi le yona mona e sheba le Helena e tla re ha itshadi qeta o behela e tla khutlela hape mosebetsing wa yona wa ho ikama tlwehlo mona tleka yona mona e phamise wa tseba lotonyana lena ire kame entse utwa nonyana yi entle enetse ha ke bala mono mo ke ntwe khutshwane nyana fele kileng ka e bala tlhompho ya yona e ifanyena e tona ena e fa tlhompho yena ye makatsa ya ihlompha idiahlo phamisa hlo ya yona
ka nako e nepahetseng diahlogo ka nako e nepahetseng le ha ikoba ena e tla molaleng wa yona ka nako e nepahetseng me ure mothenwa ntwengwe e mo makaditseng nonyana ha e force dinako tseo e behelang ka tsona ha e behela kgweding ya bo 11 ha e force nako yeo yena ingwene tona ha e force nako yeo lokelang hore ikame naka ikame ha ile bale le ho lebala hore tlameile hore e tleyetse jwalo ntwe mo makatsang ke tsela yeo e kgonang le ho disa lehile naka yene tona ka mo e kgonang ho disa lehile naka teng au jealous down au suka nthabe mme re ke o lo roba loto fela ha sa tshore tla tshwanela le fella bile ditheko tsa menyu tsa tuwena di taola pokotho yaka plus DJ pheta dipina di le ding e sa qeto fela he a tulo ya ka e betere hampe ho ena lena ho betere re itlamele plus re tla iphumanela chicken chili cheese small meal ka 29.90 fela equals tlabe re jeriketse tsa monate wa rona mo ke dulang teng sebedisa 29.90 nyana ho chicken chili cheese small meal ya McDonald's mo iphumanela hahulwanyane bosong bo o ntshitseng ka bona ka Nazo Meals. Quick maths for the smart spender. Sbu, o shebana o kgathetse. O bile le bosigo sena mphomolo. Jwale ke tsama ke tswa mahareng a hora bobedi le hora ya boraro ke sena lebaka. Hape ke la le hloho ebile ke a tsekela. Mahlo maoto matsoho makakallana a ruruhile. Ah, o utlwa le ka re hloka bold scenario le nephrology tsa A-vocal. Le wena o la ka ntho e tshwanang. Billing e seng jwale. E bakwa ke o imelo ha sebete le diphio. Hey, o ya kae? Re na le kopano na jwale. Fumana pheko e o e hlokang ka A-vocals bold scenario le nephrology. Ile ke le wena. Avbob e abelana boleng le ditho tsa Avbob ka tsela e so bone ho haesale. Re le tsebisa ka Avbob member rewards. Ditho tse tshwanelehang jwale di natefela ke melemo e eketsehileng. Se fetwe ke monyetla wa ho fumana moputso. Kena website-eng ya Avbob ho ithuta haholwanyane. Kapa ingodise ho Avbob self-service portal e ho self-service.avbob.co.za. Kapa o ye lekaleng le haufi la Avbob ho fumana thuso. BB Cash and Carry. BB Cash and Carry for the people by the people. Diteko. Ah, re nyehlisitse jwale moon. Wow! A go tsebise ba bang hle. Hore Mac washing powder 2 kg ke 49 rand 99. Sunflower cooking oil rona 2 liter 49.99. Rama 500 grams tharo ke 49.99. Lucky Star 400 gram ke 19.99. Mona ke BB Cash and Carry. Phofu ya Itau 12.5 kg ke 89.99. Ke phofu ya papa ina. Golden Cloud 10 kg yona ke 99.99. Ho tloa ka di 29 fihlela ka la di 31 July. Elellwa mona. Ditheko tsena di fumana fela mabenkeleng. Le lebenkeleng le le tshwaro shopong e ntjha ya BB sitsing fela. Elellwang hape ho tloa ka di 29 tsa July. Re tla be re butse mamati. Ale benkele number 89 nomoro kina number 89 Sitsing Plaza Phutadichaba number 89 Sitsing Plaza Phutadichaba ke BB eo le City FM le tla hasa mono ka wotlolwa ka di 2 tsa kgwedi ya Agostos ka di 2 kgweding ya Agostos le tla hasa mono BB Cash and Carry
mo moreki e le morena 89 Sitsing Plaza Phutaditjhaba khotso motla ntumelle jwale ke leetong lena ke itse go wena o ko ntumelle ke bue fela ka nonyana ena ore ebile ha ile rata hobane e tshaba diphokojwe mono hona le hlweng leo hona le phokojwe tse itsomang wa itseba le wena phokojwe jwale ka nako e bitsang yena e tona ba ha etse lerata hobane ka lerata e ka hohela dira ka lerata la yona e ka hohela dira e a tseba hore dira di teng mono hona le hlweng leo hona le dira ha e bitsa ena ha etse lerata le ena e tona ha e fihla ho yona a se e tseba hore na tshwantsi e etseng ha e fihla ho yena o re fihla ka lerato le leng le makatsang o tsho jwalo mongodi enwa a re fihla ka tsela ye nngwe yeo e lankang a re molodi wa yona o la etsa hore a ba lebale hore o paqame mono mo teng a ntseng a dinka ditshwantsho le yena diphokojwa le dibere di ka mo hlasela a re molodi ono wa yona o no tletse lerato o ile a utlwa yona moruti wa ka lebitso la yona la sekgerike e bitswa ka hore ke Lagopas maine mme ha o isa senyesemaneng re sebedise lebitso lena la Will Ptarmigan ha o soka hamba nonyana yena ntate Motaung ha lehlwa le le teng e fetola mmala hallelujah le tshweu e tshwana le lehlwa kakata ntate Motaung nonyana yena e ya khona ho dula mo batang empa pelo ya yona e futhumetse moruti maine tlokwana ke se tloho wena kapa temperature e tlase empa pelo e futhumetse mayema ntate Motaung ha tse se di theohela mpa lerato le hana o fola moruti maine rona ntate Motaung ka nthonyana ya nyane lerato le se le bata maine ka phapanya maikutlo fela pelo e se bata kakata empa ntate Motaung la bo khasele yo ke buang kana kapa Lagopas yene ke buang ka yona yona e dula mo batang empa pelo e futhumetse ntate Motaung a ke tsebe ke manyere buang le yena o seng o teng o buang nete ntlo ya hae ntle ona le dintho tse futhumatsang ka tlunga le mona beteng ona le dintho tse futhumatsang ya skabata bete hona le di-heatera hona le di-electric blanket ya ska ya bata maine o reng ya bata ntlo ya thola ya re tu manga sheba kwana manga dititsa manga thola ntate Motaung ha hona bohloko bo jwalo ba o dula ka hara lenyalo le batanga la o kena ka hara lerato le hatsetseng ke re ntate Motaung nonyana yena e dula mo batang empa pelo yona e futhumetse tsamaya mofukeng tjhefe nonyana yena na lerato la yona ha se thermometer kakata lerato la yona ke thermostat maine ntate Motaung o hlahloba hore na temperature na e jwang empa thermostat e khona ho laola motjheso kapa serame yona e khona ho fumana hore na ho a tjhesa kapa ho a bata eba yona thermostat e se laola temperature e batlang ntate Motaung re batla lenyalo le jwalo re batla lerato le jwalo le khonang ntate Motaung ho adjust moruti maine sebedisa Sesotho le khonang hore ha o bata e ba le kenya motjheso hallelujah nonyana yena Will Ptarmigan ntate Motaung ne ke re qale ho yona
bua Mofokeng. o tlo bone na e jwang hona dintho tseo di supileng. Bua Mofokeng. Nonyane ena o ka ba nahana ha eyo. Bua Mofokeng. E kena ka hara lehlwa. Amen. E ba di fitla di dula moo. Amen. O bonahana hore ha eyo. Oh yes. Ha se nonyane phapang. Ai papi. Ai papi. Se ba mehato le dikgato tsa yona. A se papios. Ntate Motang ha e kene ka tlasa lehlwa ha e etse letho. E ba Ntate Motang e a thola. A se papios. Khona ho itaola. Kakata. Bothata ke bona ba dinonyana. Tse bang Ntate Motang maemo a lehodimo a hlakile di dula moo le monate di be di etsa lerata. Di papa. Be di etsa lerata pa nonyana ena ha e etse lerata yona. Jwale bohloko ke bona Ntate Motang dinonyana tse etsa lerata re ke ko bolelle tsatsi le leng. Ah, bua. Tsatsi le leng o kile ha bana le nonyana ye nngwe eo serame se ileng sawa le hlola bana fitla ya hatsela ka tsela e kgethehileng. Ah, maine. Oh, shame. Ah. Hey, ya baitsa re etsa jwalo. Hey. Hey. Ya futhumala nonyana ya ra futhumala ya qala o bina. Utlwang. Ya weletsa ya peperetsa nonyana. O ya futhumala jwale e entse ntho re neng re etsa ha re sadisa e be re nka maotwana re wa re hantle khara bolokwe mona re futhumale. Ntate Motang ya re ha e bina thikatse e tla etatile ka baka la tlala. Ah, maine. Katse ya fitla ya e tshwara le baka leo katse e fumaneng ko bane e ne hweleditse. Ema hona mo maine. Ema. Behle Ackerman Super Sale e fihlile. Ke re Ackerman Super Sale e fihlile. Re fokotsa ditheko ho fihla ho 75%. Ke theolelo ya 75%. Ntho tsohle tseo di ratang tsa Maria ka lebenkeleng. Ha fela thepa e sa le teng. Ackerman's fela. Na ntho ya sebetsa. Bokgabane ba bolo e kgolo e Afrika bo tla bonahala ha Kaizer Chiefs FC ya Mzansi e kolokotshana le dikakapa tsa Tanzania Young Africans Sports Club. Setjhaba sa Makosi se re rise ha banna ba Afrika e botjhabela ba dumela lebitsong la bona Diamond Bele Nyuma Muiko ena ke Toyota Cup bo ha papadi e matla ya Makosi le Yanga Sontaha sa 28 July ka hora ya boraro thapama ka kotloloho SABC 1 le tshebeletso ya hao ya Lesedi FM o ka e boa hape ho SABC Plus le sabcsport.com o itisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. Ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo e be le kunutu la ke le kunutu la ka ke Poseidon sehlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo e bile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Poseidon o tla utlwa phapang ke nnete Poseidon e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara Poseidon molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle ha e sa re Poseidon ha se Poseidon ya futhumala ya ba ya bina ha e utlwa mofuthu ona ya qalella jwale ya bina nonyana ka tsikiena maine tsamaya hle e bintshwa ke monato wa mofuthu helang nonyanena Ntate Motang le baka le re utlwa lerata ke mofuthu le o yona e sakanya o etsa bothata ba nonyanena ke hore Ntate Motang ha e khone ho itshwara nonyanena e tula ena le mosito e dila ena le lerata le ka tse ya fihla ya etshwara taba ke ena Ntate Motang Ntate maine o buile ntshengwe hona jwale be butle ho momamedi ka nna ba le ho nna mona ke Miss Call ore nonyana ena
e bintshwa ke mofuthu eo yona ka boyona e hlolehang ho etsa e etsetswa mofuthu ho tloha mo e tlo etsa lerata o re Maine tsama kakata Motao e etsa lerata nonyana ena ke ha e etsa lerata homme ntate motao e ne hatsetse eish man ne hatsetse mo mamedi ke tlo fitla hona jwale fofane sa ka sentse se qadile hona jwale engine di a duma ha di dume nonyana ena e bolauwe ke o ba ha e tsebe nako ya ho thola nakefe Maine ai ena nonyana ye katsile next ei ai la manka pa man ditaba tsa lelapa la yona nonyana yona yena ye ke buang ka yona ntate motang ha ena malokoletso ha e tsebe ho tlama leleme la yona e bua ntho mo leo ho na le dintho tso kekeng wa diphatlalatsa amen ntate motang re khutlela Alaska re tlo ya lentsong la modimo ke shebile nako me leng teng re salletswe ke metsotso e mmedi ke tsebe ho tlo botsa molomo wa Jehova jwale ntate motang o re eke o nonyana ena ina le nako yo e behelang ka yona ya senako ai fo senako e tshwara nako ona ya hore e behele ya itseba ya ihlompha tate motang ha e lahle nako hallelujah hobane le yena ye tona e tseba le nako yeo yena e tshwanetseng e behele ka yona ai aya dintho di dutse hantle motho ha wa lahle nako ai man morata ka pele ya hao yohle a ba hlolwa ke timing ngwana ba ai man o etsa dintho tsohle tse tshwanetseng di etswe ntate motao nako e be motabole e motabole a o etsetse dintho tsohle ngwana batho a tshwarele a o polish o be hantle bo hlolwa ke timing nako ya hao e be sa le yona ntate motao ho na le malapa allang a liswa ke hore motho ena ha ana nako hallelujah ke timing ntate motao e re ke shebe ena e tona tsama ntate e tona ena ntate motao ha yena e qeta ho behela pele behela hona le mosebetsi o etswa ke e etsa mosebetsi pula pela ena pela sethojana monate wo na le sona e a bonda ai Maine ntate motao ke malapa makaya o monna le mosadi ba se ba sa khone ho dula mmoho shebella televisione kapa ba ja thame sommo nako tse di mo ba mmoho fela o hlatsa dijama kapa ntate motang ho ya tshimong ba le mmoho ba ntse ba bonda pelo tsa bona jwalo ka ha ntate motang re phela nakong ya technology re ke re utlwe bluetooth ha bo connecta le se ka phapusing ya ho robala ai Maine phitima nako e jwale mpa nonyana ena yona bo connecte C2C Maine man ha aba hlomane ntse ka maka molomo e bolella yena hore ke a ananela o waka motang hona le bomme kapa bontate ba qetetseng khale ho utlwa mantswe a etsang hore phelo sa bona di pompe banone ntate motang ha ke tsebe hore na momamedi wa nkutlwana ke mang a qetetseng ho dula pela hae ntate motang Maine moruti waka no tla votela
yena e nka boikarabello a maine ya lebela ya e kata lehi ya le kata yes e kata ya le sheba ya lebela hey ntho e tlatla moo tate Motaung ke banna ba ba kae be tla re molekano wa hae a maine hey kapa ho na le ntho e mme a e etsang hore ntho ena e tla thusa lapa lena ntate ya ba hana ho support ha re ntho ena ke ya sebetsa empa nonyana ena ntate Motaung yona e supporta di-ideas hallelujah Haributsa molomo wa Jehova. Re a o mekelesia moekelesia aha ho yeah hey ha aska bata ngwana motho ai abata ngwana motho le bosiu bona bo fitileng a tla hatsela ngwana motho jo titiki mama wait maine Mekelesia chapter 9 Mekelesia chapter 9 Momamedi re bua 9:9 ke Mekelesia 9 chapter 9 phela ha monate maine jwale man ehlengwana ke tsholo jwalo ere phela momamedi ke Mekelesia 9:9 jwale re shapa 9:9 ere phela ha monate le mosadi yeo mo ratang phela ha monate le mosadi yeo mo ratang pelo ya bohloko ngwanena wa modimo se ka be sa le pelo ya hae e dula e utlwile phela ha monna ntate Motaung hey feminate life feminate hey man maine maine o ke tswele pele moruti ke ne se ke re ke mpe ke tswe ka phapusing ya kgaso phela ha monate le mosadi o mo ratang phela ha monate le o je monate o mo tshwara monate le etse ntho tsa monate le phehe mmoho ha monate ska tata oh yes baby ska tata ya maine ha e tswela pele momamedi e re ka ditshiu tsohle
tsa bophelo ba hao ba lefela. Jwale bile ya o balla ka matsatsi a hao. Hey, ya Mainus ka choma no ntsusa ka ba ka lungwa ka tsoa. Hey, jo tse mo phele le yena jalo ka ha ka ho sa no ke wa phela le yena o rate o mo utlwisise o na le ntho tse ding tseo momamedi a di lakatsang tse sa rekweng a re ntho ke kopa o nrate nthate ntlhamoele ke le tjena Maine le sa lo ntshong compare le batho ba bang Khoya de sano bona dintwana ka ke tsebe na momamedi o re mametse o lo kae o re na o Botswana kapa o Baltimore ha ke tsebe o re yes o re na o re mametse o le London kapa o re mametse o le kwa South Africa e ka naba o le Lesotho Zambia Botswana yes tshwellela more ha ka nthata fela ke a di bona dintho Maine man ke deserve o ratuwa jalo ka mosadi ka nnete o tshwanetse o nthate jalo ka monna phela monna ntho momamedi a ellelang a re ha ke hloke dintho tsa lefatshe lena man mphe pelo ya hao phela ha monate ka phela monate sebetswa hallelujah o di etse ka matla hallelujah onyana ena ntate motaompele ena e tsheya dikapa sethole se behela yes e a kama le ha se sebehetse e ntse kama ha e khathale re tse fihlellwang ke letsoho la ka hore di sebetse ya ai Maine hallelujah yeah ulotsoma kayo Maine e ha swara phofotswana o bonyolo wa lentswe la boitlamo ai le renkeke ka ijela mai yes go ba se ya ka ke ya mongaka Maine go na le bontate ba jalo ba re ha ke na jela mogolo strate hobane hobane ke na le lentswe la boitlamo hobane yena ha se yaka ai poka man wana chief ai ai poka ba hantle ntate man wa tseba khore boitlamo glory to God mama loisana impa isa jalo seng ya abontate ba mametse hona jwale Maine ai man man ya yo jale tate Motaung ha re khutlela tabeng ena ke re ntja e se tlile le yona o so sita fela le hore o e rekele di underpene tse pedi fela
tse pedi fela empa wena moriri le o etsa dikete tse 4 ai man so hlola fela kore monna yo a fumane dikausu tse bonahalang ke lenga dimena ka pele ditabuile ai maine so hlola fela hore ntho e behang tafoleng le ene ke mosebetsi ntate Motaunane o lena hare le kaeta ai ha le afela Ngwana chief yeah ntse ka maetseadi ya ikama ka ha dirame yes sir ntse ene pela yona hallelujah potsokoro sa sitwa a tseba ntate Motaunane le mo ngakileng a jwetsa monna hae ai maine ai are we ena hae ba o sa khotsofale o bane o sa lo ithekela popi ntate Motaunane mai ke utlwa man yey na kwetla ya mongwe tawa ke 3 3,000 fela mo lahlela kwana o jwetsa mongwe re ai o ntša wena ka ketinyana tse 3 fela tse ntsweng di 50 randa ka jeno amen amen oh man amen oh tholenyana sena aha oh yes amen yeah maine ha ke rate wa ntshosa maine a o bone hona jwale wa ntshosa a o femetsi a o fe wa ntshosa ke utlwile hore nonyane ena ine se itsama ono so le siyo ka papsing ya gaso maine ono tswile o le hole ono so laelwa ke manyeloi ono laelwa ke manyeloi ono hona le tsela yo e dulang ka yona ntho engwe hape ntate Mahine e re sa buang ka yona ka nako yena lethaka ha le phamisa nnalanyana tsane tunlena le letuna ntate moruti ke ne se ke ya hole e re ke tshware hona temmono ke a leboa moruti re tla tswela pele ka yona a etse mosebetsi maine seo modimo o fileng sona ke sa hao o le mong amen
ya minor film Ecclesia 9 verse 9 rashapa 99 har so qiti reka lenanao lena 051 503 3225 khotso. Whoa, icon. Khotso momamedi ya reng khotso wena seng hona ke wa ha wa ka mehla